amazi menshi nyine mufite ikiyaga tu ariko mufite n'amazi bro hagati ya Irene na Nyaxo ubona uzobana nande yego nyiri mbonye imbabazi nzaba rero Imana yanteganya seti iki yambwiye ngo nzube nimero seti okay 79 Yisi bakunzi ba BCTV show nibaze ko mumeze neza cyane ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye ndamutse cyane abakunzi bacu ndeka ndamutse wowe wakoze subscribe ndamutse kandi wowe udahwema kuraba ibiganiro byacu ndabizi ko muri benshi kandi mugudukunda cyane reka ndabaramutse muherereye hose yaba mu Rwanda mu Burundi agati mu ntara zigize igihugu na cyane reka turabari muri diaspora tubwiye ngo turakunda cyane murabizi ko nkunda kubabwira ko niho umuntu aba agitangura murabizi ko bigoye ariko nanone turagerageza kugishamo ingufu nyinshi cyane kugira ibintu bigende neza niba mukobwa wanyu Christian nk'ibisanzwe ariko murabizi ko kuri BCTV show Ange abahari sometime muramubona mwe mu bakobwa bari dufise ngaho iwacu muri entertainment kenshi mukunda kumubona ngaha twarakoranye muri Bujahit ubu rero turi kumwe muri BCTV show reka ndabwiye ngo ndakunda cyane uyu munsi rero mwibaza ko bigenze gute mwibaza ko ngarutse kubera iki nabeme kuzatabazanira ibiganiro bitandukanye harimo iby'imyidagaduro entertainment mu Burundi ndekana no hakurya iwacu mu Rwanda murabizi ko mbanagiyeyo nkazana amakuru ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nimvuga ngo mwiza cyane mu byumve umukobwa mwiza cyane mwite Madame Nyaxo umugore wa Nyaxo canke MI Empire nawe nyene ashobora kuvugwamo sasa rero ntitugiye kuganira umwanya muremure ntituza kukuguma kuri kuvyakora turaza kwiganira tu mu buzima busanzwe mbega bayeho gute mu rukundo meze gute turaza kubigaruka ko cyane ariko reka tukwakire kuri kamera za BCTV show. Thank you murakoze cyane meze neza meze neza ni BCTV show subiremo twumve BCTV show akantu kabuze neza hari abandi byanga ngo BCTV show nago ngo nyine bikanga BCTV show warumeze neza meze neza guys abakunzi ba BCTV show reka tubibutse ko turi mu Burundi mutabona turi kumwe na Aisha ngaha mukibaza ko nasubiye mu Rwanda turi mu Burundi Aisha amaze iminsi ngaha mwagiye mubibona kenshi kuri post zanje na postinze ariko navuga ati ntiyosubira mu Rwanda tutavuganye na cyane kari cyamamare muri comedy cinema nyarwanda aho yagaragaye mu masinema mu makomedi za Nyaxo yatanguranye na Patino sinze ko mubyibuka hari iyo bakinanye nyuma za gukomezanya na Nyaxo kuri Afrimax barabandanya ubu bari kuri Nyaxo Comedy aho mumubona kenshi hari n'izindi arimo za Kiraman muramubona Aisha tuguhaye ikaze iwacu mu Burundi murakoze cyane meze neza ego ase ko ifunze ntago nifunze guteze iyo umuntu ariko araraba urakora introduction turakwakiriye ibwira abakunzi ba BCTV show nk'umuntu nyene w'intore ni Aisha nyine nkindi official mu Rwanda ariko ubu ndi mu Burundi habwa abarundi muri ego ntago bambonye ni inkindi Aisha murumva ko inkindi ni ikiga kwabuje umvaga mbwire icyo kintu bahora bakinsobanura ariko cyarananiye gusa ngo ni umwambaro w'intore mu Rwanda ni nk'umu mubyita gute mwebwe umukenyero mu Kirundi imvutano ni nk'umukenyero w'intore nyine ariko sinzi kubisobanura neza 100%. Umuntu agerageje kukuraba ashaka ko ari ubwa mbere kuri kamera zacu ariko ndahamya neza ko atari ubwa mbere kuko benshi nabakunzi bawe ariko ugasanga hari umwe aribwo akikubona kuko nta manywa na bose wo kwibwira abantu gute wowe ubwawe urinde uri mu ntoki nitwa Aisha cyangwa inkindi biterwa no kushaka kumamagara niyo mazina yanjye kenshi nkoresha no muri filme nitwa Aisha ndi umunyarwandakazi w'imyaka myinshi itari na mikeya 10 rero abakobwa mu Rwanda akubwiye 10 hakuyeho nk'indi nka 20 Okay, katufate 20 kugira ngo nkureho imyinshi 70 muri ari nzavuga ko 70 akoyo nk'itanu ubwo ni nka 30 ariko ntago numuneza abanyarwanda ni umuntu usanzwe Aisha ndi umunyarwandakazi nabivuze
nyina film cyangwa se comedy aho umuntu anshaka hose niho mbarizwa ariko cyane cyane abanyarwanda cyangwa abarundi muri rusange banzi muri comedy ya Nyaxo. Okay, ni Aisha rero from Kigali akaba ari Bujumbura yaje mu biki mbega niki catumye uza mu Burundi bwari ubwa mbere hageze canke wari umaze kuhaza? Nagari ubwa mbere ariko nanavuga ko ari ubwa mbere kubera ko narakuze nibwo mbonye Burundi ukuntu imeze. Bujumbura kera naraje ariko nari mutoya ntago nzi ngo byari bimeze ariko aka kanya afite ubuhamya bwinshi. Naje isanzwe gutembera nta kindi kintu cyanze. Usanzwe ufite famille nga? Hari famille imwe ariko ndanabaramutse. Nzajyayo cyasinda. Oya pana gusinda. Nabyo birimo ariko tugomba kusabana musa nejo. Yes, ni Aisha rero mwamwumvise yaje gutembera nk'ibisanzwe nkuko Burundi bwacu ari igihugu kigendwa n'abanyamahanga abantu bose b'ingeri zose barashaka kuza. Igihugu ciza cyane sibyo? Cyane kabisa. Ikintu cyakuryoheye canke ikintu wabonye bwa mbere ukabona ati iki kintu ndikanze muri wacu mu Rwanda nta gihari? Ni mufite amazi nyine Tanganyika nini amwebwe mufite amazi menshi ni hagari twebwe iwacu ni Gisenyi dufite amazi menshi nyine mufite ikiyaga tu ariko mufite n'amazi bro mufite Tanganyika nini ruharuta Gisenyi kandi Kigali kuva Kigali nashaka kumva abantu buze ko dufite amazi nagomba kubyumva neza ni ikiyaga afite ni ikiyaga navugaga kinini cya kabiri cyakoze ikinyarwanda kivugitse nabi ndugo yangu kivugitse nabi kabisa mwanyu hari ikindi bisobanura uvuze ngo mufite amazi nta kindi kintu zibisobanura mu Rwanda uko bisobanura sinzi nimba ari namwe ko bisobanura mu Rwanda bisobanura ibi too much Krista wingira injajwa bro ufite ikiyaga kiruta iki Gisenyi byashaka kuvuga ikiyaga gisumba icyo ku Gisenyi je nari ntawe ibindi bintu niyo mpamvu narinda kubajije ikiyaga sa amazi se ni amazi uburyo waruvuzemo ngo dufite amazi mufite amazi magari yego rero aruta y'Igisenyi nicyo kintu wabonye kikagutungura cyane kabisa Burundi ukibwumva ukiri Kigali wumvaga ari igihugu kimeze gute? Cyiza cyane n'ubundi numvaga ari hameze nko mu Rwanda ariko biratandukanye ariko si cyane nk'ubu ngubu twe mwebwe hano mufite ville nini cyane kurusha Kigali ville ego muri ville mindani twebwe Kigali ni hatoya muri ville ndi kuvuga muri ville ndavuga hariya mu mujyi ego hano ni hato kurusha i Bujumbura ego cyumva rero ikindi kintu wabonye ni iki? Nabuze mitsingi nsanzwe ninywera Kigali ariko hari inzoga twa Besha iraryoshye iri gutuma nari gutaha niyo nzoga wanyoye ngaha ukumva ko oya urumva ubundi bwa mbere nshika ngaha nanyweye iyo bita yitwa gutera gatoya byatari kamuseri kagufi akaboke ndayinywa urumva baratwakiriye ndayinywa numva irasharira nyine gusharira mu Kirundi yari ikarishye numva ntago ari bon bataba bindi yitwa royali ndayikunda ndavuga niyo yanjye rero paka mvuye hano bukeye babura royale ndavuga mpfe kuzana ihari numve nawe azana besho ndayikunda kugeza n'isaha rero ubu ngubu umeze neza nk'ubu besho nkabungana besho ntago nabara bro ntago nabara biterwa n'ugereranyije nyine twaganiriye neza n'ukuntu turi aho umwanya munini tugatindara dutera story bwanacya uri kuri besho muramwumva Aisha ariko Aisha yinywera fanta guys ibyo bintu byo yaratereka mbabwiye sinzi kwiyorobeka kwishushanya beshu imbere cyane ati beshu nizo zatumye udasubira i Kigali vuba ako karagaciyemo ariko reka dukubite tubangura twinjire muri kahire yawe Aisha watanguye komedi ryari
winjiye muri komedi zawe ryari aho twagiye tukubona muri Nyaxo byari bimeze gute mbega iyo ndoto wari uyifise kuko turazi ko bigoye nk'umwana w'umukobwa kuboneka muri bijya bintu urazi ko biba bigoye canke novuga biteye isoni na cyane cyane ko amajambo mukoresha usanga arimo ibitutsi byinshi cyane harimo ibintu by'ibitera soni ugasanga ututse nk'umuntu bijya bintu wabigiyemo gute byaje gute shana bigiyemo muri blague atari ibintu byanjye numva ko bigomba kuntunga ubuzima bwa buri munsi ntanatekerezaga nabibonaga mfana abantu ariko ntumva ko nzagira nanjye abafana njya kwiga muri université ndibwo nahuye na ego nahuye ku ishuri na Patino mbona agishakisha bitarafatika neza akambwira nyine ngo akorana na ba Nyaxo na Nyaxo nawe naramufanaga naramurebaga Nyaxo kurusha Patino kubera ko twiga narumva umupinga buvuga ati wowe ntago nagufana muri make ntago nta muhanuzi wawe kubera ko nuwo ku ishuri ntago yanzana ibintu byinshi akambwira ati wowe uzaze dukinane rimwe ugerageze nkamubwira kareka nzagufana mushyigikire muri kimwe cyose ariko gukina ntago byakunda rimwe rero arambwira ati waje twagenda ndagenda muri blague rwose anyinisha rero arambwira ati wowe wirinde kureba muri kamera wowe ikintu utitaye ku bantu nushaka ureba ushaka ukora n'ibyo ushaka kunureba muri kamera ndakina bwa mbere mbona nyine numva nabyisha ariko ndavuga ntari bibwo twasubiyemo kenshi kubera bwari ubwa mbere ahitamo nimero ya Nyaxo icyo gihe nagiye kuri shoot Musamariya adahari yagiye ku ishuri vuga ngo sheri umugabo wanjye adahari aranyica none yagiye ku ishuri rero tutaranamenyana amanimero ye nza kumwandikira ndamubwira rero Nyaxo mfite impano uzanyinisha ni wawe arambwira nimbona umwanya nzagushiramo birangira nyuma rero anshiramo tu birangira Aisha afatishije birangira Andi ni uri inyuma ya kamera rikundaba akambwira uburyo wifashe akambwira uburyo wifashe nabi Andi umwana mubi uruzi ko tuvuga kuri umuntu muri mode urumva birangira Aisha afatishije je sinza kugaruka muri karere iwe cyane nabibabariye muramuzi ni Aisha muri Nyaxo muramuzi uko byagenze tugiye kwiganirira Aisha iyo ubonye umukobwa ufise ubwanwa kuri wowe ubyakira gute cyangwa ubivuga iki bon nuko wamenye ko mfise ubwanwa ntabyo nabonye tubireke ibyo bireke rumva kera ngiye nanzi ko umukobwa ufite ubwanwa nakuze numva bavuga ngo ni igishegabo sinzi nimba ubyumva ko igishegabo ndabyumva igishegabo ndashumva nabisobanura mu kinyarwanda ariko igishegabo ni umuntu wishinze nyine umuntu umeze nk'abagabo niko nakuze mbyumva kandi kugeza n'isaha niko bavuga bishangira nyine ese uri igishegabo njye se mfite ubwanwa kandi anda azuminga turabire sinzi shari nukuri bunoye akugera abandi gishegabo yes reka tukubite tubangura je murabizi abakunzi banje simpora ndabarambira ni Aisha nyene mwamwumvise muramuzi jya kuri Nyaxo Comedy urabe ibintu bakina uje kuri Kiramani urabe video nyinshi aba yakinye ariko je reka nigarukire ku makuru aba ari karavugwa nk'abanyamakuru twaturondera amakuru hirya no hino inkuru y'urukundo rwawe na Nyaxo bivuga ko apa yuko mukinana canke muhurira mu kazi ari na boyfriend wawe cyangwa se ari fiance wawe nibyo ntago ari fiance sheri wanjye nyine bisanzwe tu n'umugabo wanjye ariko muri filime ubuzima busanzwe tukuvuga mu buzima busanzwe sheri wanjye nyine wandi ubona nyine sheri wawe gute sheri wanjye gute okay reka ndakwereke baravuga ko ari umusheri wawe cyangwa se ari boyfriend wawe sitop ndasubiyemo boyfriend wawe kandi nawe ubwawe uhora ubyivugira ahubwo jewe ndashaka kumenya hagati ya Nyaxo na MI Irene Murinda habi hagati ya Nyaxo na MI Irene Murinda habi kuko nawe nyene biravuga ko arusheri wawe uramufuhira birenze ni kesho muratura ibiganiro byawe ukora tubwire kwanza hagati ya Nyaxo na MI Irene Murinda habi ukundana nande ego nyine bose turakundana
basusohokana nande mu kirundi ciza bavuga ngo gusohokana gusohokana nande nta numwe dusohokana. Irene yarakuzaniye na keke kuri anniversaire yawe urase agomba kumpa keke kuko ni sheri wanje nyine. Okay, ni crush wiwe. That's why agomba kumbereza nyine keke. Atari mbaye twarwana ko cyangwa nkamenya ngo umukobwa ari gukunda Irene natwara icyuma. Hanyuma se Nyaxo Nyaxo rero Nyaxo ari keke pari ari Nyaxo ni umugabo mukuru ni byose tu. Nyaxo ni byose kuri wowe. Ego ugereranyije ku bijyanye nuko ushaka gukundana n'umuntu ugakompara MI na Nyaxo urumva najya kuri akote ya Nyaxo. Basi kuri wowe nka Aisha hagati ya Irene na Nyaxo ubona uzobana nande? Ego nyiri mbonye mbabazi nzaba rero Imana yanteganyirije muri abo babiri hitamo. Dazi ko bose urabatendeka? No, ntago mbatendeka ko abari ni Kigali tu. Kigali ni Kigali. Okay, tuvuge se ni bisheya abari Kigali turi gutwika babiraho nyine. Tu simplement rero nimba ari Kigali gutwika na Nyaxo ntimukundana? Ntago dukundana bose. Oya, Nyaxo we mfise n'amakuru kuko no muri telefone muri screen yawe yayikuyemo n'ukuri guys n'ukuri barayikuyemo. Hari foto agira iyi fete no muri anda tuzumiyire no muri screen harimo ifoto y'iya Nyaxo bari kumwe. Urumva umviriza no kuri ekran wamukuyeho yarari ekran ya telefone naga bamuhabamo ngiye ubibeshye ntago namukura kuko amaze y'imyaka n'imyaka nse mubeshye ahoramo hano. Abanyarwanda n'abarundi ubwo twumvise ahari ngami abantu bacu barazi ubwenge. Ndanyumva nabi ari giye rega kagiye kamubwiye sibyo iyo ukunda umuntu hari ubwo ari ngombwa ngo ureke kuba proud yiwe. Nyaxo ndamukunda ariko urwego mukundamo sinavuga ngo ni boyfriend biri deep, sinavuga ngo ni fiance kuko ni boss wanje ni brother wanje nibi nkuko navuze ngo ni byose ni brother wanje ni boss wanje rero ndamukunda. Service hari service Nyaxo ashobora gukenera ukaba wozikemura kubera ko uri nyine umukunda. Ntago ari nyinshi ariko izo nshoboye nazikora kubera ko. Ni service wumva utoshobora gukora Nyaxo? Service nashobora gukora Nyaxo base ni utoshobora kumukorera kireke iyo ntafite ubushobozi wenda ari nk'amafaranga ntafite ayakeneye nicyo kintu cyonyine ntabasha gukora. Bon, service wumva Nyaxo yokenera wowe ku ruhande rwawe ukaba utoshobora kuyimukemurira niya urumva ko uri byose kuri wowe ntago wapfa kwitekereza akanya Krista mu rugero mu service numve ko ndumva nayo nyine se akubwiye ati ndashaka ko dusohokana tumarane no listen to me ati nshaka ko dusohokana tujyane ku mazi nk'ubu tuvuga avuga ati nshaka ko tujyane Bujumbura duspending nk'indwi yose cyangwa icyumweru cyose turi kumwe nge nawe twagenda. Hari ikibazo se twagenda basimba tumvisha neza hanyuma tugakora iyo yindwi nyine tukagaruka nyine. Okay, hari ibintu byatari nta bintu birenze. Abantu bacu ni abantu bakuru barabyumva nicyo kintu twashaka kumenya. Nk'ubu Irene uramwihakanye uzamukizwa n'iki? Abantu bose ndi kukubwira nta boyfriend urimo uri ni deep. Erega boyfriend dusigurira abantu kwirirwa mudetinga agusohokana akajya kugutereta nta rimwe tudetinga baba nyine ari ba boyfriend nyine ba. Okay, Aisha urafise umukunzi? Urafise umuntu musohokana? Of course. Abahe mu Rwanda akunda n'umunyarwanda. Wumva uzogira mariage ryari? Mariage bivana n'umutipe turi gukundana kuko njyewe ambwiye ngo tubane nonaha nabyemera. Muri kano kanya urumva uri tayari gukora ubukwe? Of course. Ubwo ati jewe ndi tayari ibintu byose ndabifise dukora ubukwe. Nabyemera kubera ko abakurinze n'ibishuko biri hari hanze iwacu
nk'abatipe buzuye hariya bagutereta buri kanya uwo akatira karakara cyangwa nawe udashaka kumva ko wamukatira hari nk'umuntu uza kora ntabwo wamukatira ukavuga se andi bonaje kugutereta wamukatira ngari umwandi wamukatira ariko mpita nibwo ko nasize nyine ba boyfriend arabasize rero andi nyine ukasanga kakana mwakumvise aca yibuka ko ba boyfriend yabasize urumva ntago ari umwe abantu mukundana na Aisha ndabasabiye n'ukuri mugira umutima wo kwihangana hama wowe wumva uri tayari muri abo avuze ma boyfriend be mutwara umukuru ahubwo nyine ariko rero hari igihe usanga umuntu akuyemo undi ngo bwanikuramo seti rero urumva nk'ubundi Burundi ngomba kuba ndi kumwe na andi then nazatahandi nkamwandi rero naho umunsi nagarutse mu Burundi ninjye nawe Aisha gukundana n'umuntu uri kure novuga long distance canke relationship iri kure na kure mu kindi gihugu we kuri we birakorohera biba byoroshye ibintu byose rega ni mu mutwe biroroshye twashatse gukundana n'umuntu uri a distance nta kibazo mumaze gukundana n'umuntu ari a distance jewe twigeze gukundanaho kera byari bimeze gute urumva njyewe yabaga USA tudahuza n'amasaha byasabaga ko mu gatondo mbyutse yabaga we agiye kuryama ndakeka byari bigoye yakubwiye ngo azaza nyuma y'imyaka 2 utavuga mwawe kubeshya ariko ntari ndabihangana niki kintu udashobora kwihangana Aisha niki kintu udashobora kwihanganira hagati yawe na boyfriend wawe utari hafi tuvuge ari Etats-Unis uri mu Rwanda niki kintu udashobora kwihangana wumva ko byo kunanira kwihanganira kumurindira ntago byananira kwihangana byose ni ukwitonda kumva ko ugomba kwakira umuntu muri kumwe ahubwo nuko wowe ntago uba ufite umutima wawe ntago ubutekanye uvuga ati ahantu ari aba bakobwa yarabamaze cyangwa baramumaze ubuhangayitse byatari mumara mu buhe buryo nyine bamutereta cyangwa batereta birirwa basohokana kandi urumva abakobwa b'abanyarwandakazi biravugwa ko ikintu cyo kumva ko Aisha yakunze nka Andi kugenda akamubwira ati Andi je dukundane guys Andi ni uri inyuma ya kamera niyo mpamvu tuguma tumutanga akarorero Andi wo muri Akezanet hatufotora neza ni director umuntu nka Andi ukamubwira ati je ndagukunda wamukunzi ngo iwanyu mu Rwanda biroroshe ko umukobwa yadraga canke yatungoza mu Kirundi akabwira umutipe ati je ndagukunda eske ibyo bintu nibyo ukaba wajya kwiteretera tu uburinganire barabeshya simbizi ariko numva bibaye ari nabyo simbizi ariko bibaye ari nabyo numva nta kibazo gihari nimba wakunze umuntu ntago nuse wamukunze ariko we ntago yagukunze wenda nubwo yanakubonye ariko wowe wamubonye ni gute rero utagenda ngo mumenyane wenda ushobora kugenda mu buryo butari ubwo kumutereta wenda ukavuga ugashaka ko mumenyana mu by'ukuri iyo umutipe wamuhaye wamukunze ukamwereka ko nta Irene kujya kuntu wamugiriye crush bikarangira umubwiye yaramugiriye crush cyangwa yangiriye crush ni wamugiriye crush bira ni bisanzwe nose sikwa byarangiye tugiranye byarangiye mu gukundanye turanye crush crush barahuye undi crush we nawe akaba crush wanjye right rero umutipe nimba wamukunze muhure nyine apa ntago wamubwira ngo wamukunze direct genda mumenyane none nawe azibwiriza abantu kubwira umutipe wakunze kumva ko wamukunze kungati ngo dusohoke duje gusangira ubaza ko ari ikintu coroshe ntago byoroshye na gatoya kabisa ntago birambaho ariko numva birakomeye kuko n'umutipe nawe bimugora kuntereta ubusanga yatigise penga ibasa no kuntu umutipe atigita n'ukuntu baba bari disponible batagira isoni no bibaze ngewe namuterese ntago byoroshye yes reka dusoze ikiganiro sindi bukurambire ariko nashaka kugusaba nimero yawe canke ndakubwire nimero yanje nimero iyo ari yo yose n'ibiharuro uyimvugire mu gifaransa telefone nayisize nganda kwereke nimero hama
ucuyimvugira mu gifaransa icyo kiza uramemba ariko ndaguhemba tu oh fresh Faransa somera ino nimero seti iki yambwiye ngo nsube nimero seti ok 79 79 23 kwa zibiri za mbere some zitatu zisigaye zibiri za mbere some zitatu zisigaye nyine zibiri za mbere n'izi zitatu nyine iyi ni 79 hama iyi ngiyi 230 ego 90 and then set kwa ndagushimiye cyane Aisha reka ntitukurambire Aisha ari ngaha muri kino gihugu muzotemberana muzotwandikire tuba turi kumwe kenshi amukeneye ari ngaha aratwenda sana ariko nitwifuza kumurambira nk'ikintu ubwira abakunzi ba BCT Vision n'abakunzi b'umuziki canke abakunzi b'ibikorwa byawe abafana bawe abakunzi ba BCT Vision ndabashimiye kubera n'ubwa mbere ngaragaye kuri ekra yanyu ndabashimiye ko muri bunyakire ndabakunda ndabizi n'ibisanzwe love from Burundi and then love from Rwanda ndabakunda rukundo mudahwema kungaragariza ndarushimira rero mwakoze kunyakira rwose ndacyana hari gurire beshu nitegeye nta tumugure beshu mbere ikigana ariko twabyumvikanye turagura rwose nta kibazo rero ndahari rwose abarundi ndabakunda ndahari paka yes ni Aisha rero from Nyaxo Comedy reka tumushimire cyane twashatse kumurambira kuko ari ibindi bikorwa arimo ari n'abandi bantu bamukeneye niyo mpamvu mwabonye ko tutagana ibintu byinshi reka dushimire wakoze subscribe nawe ugiye gukanda subscribe nonaha turagukunda cyane muri bwa bumwe kora subscribe na share na comment kugira ibintu bibashe kugenda neza ciao na video yindi kurikira ibintu biraza kuba bimeze fresh sana bizu